slučaj, na primjer, sad je, a i bilo uvijek nezgodno što ili upadne u piće, ili u duvan, a sad u drogu. I nema spasenja ko u ove tri stvari upadne. Jer, na primjer, za pijanicu kaže u Svetom pismu, je još u Starom Zavjetu, kaže, pijanici pjeva vesela ptica, ali mu odnosi dušu. Ne možete vjerovati kakve su strašne muke u paklu. Ne znam da li ste CD ima jedna ima gdje je bio jedan Rus, onako bijaše momak 30 i nešto godina, bio umro. I onda ga proveo anđeo kroz sve te sfere pakla, da vidiš paklu. Kakva je to muka? To je oganj. Nije to oganj ovaj naš, zemaljski oganj je hladovina. I veli otac Justin, kad bismo znali šta ne čeka posle smrti, rekli bismo, vežite ne za noge glavačke iznad ognja, da u tom dimu i plamenu provedemo 100 godina, da ne panemo 1 minut oganj vječni. I bio jedan sportista, kao se znaš, sportista sve mišići, ovo sad, znaš ti, a ništa, on računa na sebe, na svoju snagu, i on se obrati su pravoslavlje. I onda on shvati kako je to ništa, ono kako mi sutra mremo. Evo sad razgovaramo, može kroz sekundu neko da sad dovodnje umre, znaš. I mi ne znamo kad ćemo. I on dobro se obrati. A Gospod da bi go čistio do ne gordosti, to leže ga u bolest ga ubaci. I njemu dobije upalu svih živaca. Ne može da spava, ne može ništa. Gospode, bači mu pakao, evo više ne mogu da živim. A njemu glas odgovara, ne znaš šta tražiš, ali ću te 3 minuta, povešću ti dušu 3 minuta u pakao. Umre i to. Kad on počne da vrišti i veli, Gospode, ti si mene rekao 3 minuta, ovo je 300 godina. Još 2 minuta. Ovo, na primjer, da oprobamo, ne bismo griješili, prijatelji moji. No, bismo ga drhtali. Ima li ovdje ko da puši? Moram ti moliti. Tako, fin momak, da mi se pretvori u kadijenicu đavolju. Čuješ sad je? Bijela je kamera da snimi đavola kod televizora i to je ugašeno. To sam i moj, držao sam se. I onda si ja, vidiš šta držim ovoga đavola ovdje i bačim u peća, u to ruci snimim. I pušaču na lijevo rame. I sad, na primjer, evo tebe sa stano planovi ne idu za rukom. Jer onaj huškač, on te sve nagovara i nagovarate da planeš, da se naljutiš, nagovarate da ovo da... Sve te nagovara. Vidjet ćeš kad ovo baciš, lako ćeš baciti. Samo moraš grejpfrut da piješ 25 dana u sok od grejpfruta. A ovo danas ću pročitam molitvu i ti baci već danas. Neka vaskrs bude na radost da to baciš. Rak od 30 od tog slučaja, vizi krvi na mozgu, angina pectoris, čirevi na želucu i na dvanestopalačnom crijevu, trombo, arterijama i venama, disanje organi propanu, prerana, smrt i pakao. Za pare kupio smrt. I nikad se ne pričesti ni sveštenik, niti vjernik koji puši. Da vidiš šta je bilo za Božić ove godine u banji Koviljače. Pričešćuje sveštenik. A jedno dijete od 9 godina otvorili mu se oči duhovne da vidi taj duhovni život. I onda gleda. I ovako gleda pa se neka smijulji, pa neka do... Kad je došao pred sveštenika, vidi sveštenik, šta ti je dijete, što se to neka smijulji, šta te ovo. Veli, gledao sam oče kako se pričešćuju. Veli, dođu neki i ti daš pričat i vidim u kašičici kao dijete, Gospod sav u svjetlosti i ulazi mu u usta, a njemu veli oreol oko glave, ona svjetlost veli oko glave.
A veli neki dođe, veli crn u lice, a veli golub sleti, cik i pokljuca veli cvet u lice. Evo, ovo ti je vidio mali. Zamisli, ono se čini, na primjer, čini se oni pušačima i pijanicama da se pričešćuju. Neće Gospod da uđe u njihovo srce. To praktično fizički radi. Čini se. I na primjer, pop, koji je sveštenik, on dođe, on misli je služi, jer neće Gospoda uvuče narodu osuđivanje, ogovaranje ili nešto. Pa Gospod može da učiniš kakvu god ćeš atmosferu. I silaze anđeli od ozgo kupole, vežu popa u kraju oltara, a anđeli sve srede. A narodu se čini da služi i popu se kukacu čini da služi. Ali sveštenik koji on ništa, nikakvu radost ne osjeća. On prosto kao je upotrebio ne svete danje, ali prazan. Nikada nema radosti. Ali džaba, kad ufati đavo, šta ćeš ti, to je katastrofa. Ali ovo da mi ne sumnjate, na primjer, ako služi ovaj sveštenik koji puši, vi ćete dobro pričati. Jeste li vi krivi za mene što sam ja grešan? Postili ste vi 7 nedelja, vi ćete dobiti koji god nije pušači, pjanice i to dobit ćete i bludnici. Svi ćete da dobijete pričešće, samo kako postite. Znači, samo ti se ovdje zapuši. Ostalo? Evo, ajmo dalje. Još koliko ima? Pa i nema mnogo kako mi je bilo u početku. To nema, napuni se ovdje sala pa će ideja. Ko je pušač? Kad oni svi znadu, dižu ruke. I vidio, zamislite, ja sam bio prosvjetni radnik 17 godina i sve su mu ovako dizali 2 prsta kad znadu. Ja nisam znao da je to satanski pozdrav. Da ne treba ovo diza oko. Nego... Evo ovako. A ono što razcaraju prste, ono je isto satansko. Ono što čine Srbi, nije. Oni to misle Sveta Trojica. Sveta Trojica je jednosušna i životvorna i nerazdjeljiva. Ne znate li gledali slike kad su vojnici za kletvu, bivše Jugoslavije za kletvu davali? Ovako drže prste. Ali ovako u njemački sistem sve djavolove. Evo gledam, na primjer, ne možeš kupiti majicu, ne možeš kupiti patike, ne možeš ništa kupiti što nisu petokraki. To je katastrofa. Pa gledamo odežde, neko kupi pa ne vidi na odežde svštenička sve petokrake za petokrake. I ovo na telefon, kaže, zovete nešto, alo, ja kažem, kad mi tako viču, ja kažem, pomažemo, ja kažem da nijesi slučajno partizanka ili partizan. Jer su se oni tako dozivali, znaš, da popiju braću. Allah je djavol. Čudovište. I kad te zove na telefon neko, ti kažeš, izvolite, šta treba? Pa nešto, a ono ništa ne znači, ono je Allah djavol. Izvolite, šta treba? Ili pomaže Bog. Onaj će ti Bog ti pomogu otuti. Pa kako to su partizani izmislili na ovo? Sve su izmislili djavolsko. One znake što su imali petokrake. Evo se vidjelo kakva im je vojska. Evo se raspade. Evo ti se raspade. Što su petokrake nosili. Nema vojske sad u srpskoj zemlji. Gotovo. Mi u Crnoj Gori uopšte nemamo. Niko. Sad ne može kogoda će da dođe da ne prikolje ko pijevca. I lakše od toga, tako reći. Pijevca ima krila pa pomalo prvi. Naš će na spavanje naći. Tako, fino. Ko je pio, od danas nema pića. Ko je pušio, od danas nema pušenja. Znači da krenete putem da se mi spasavamo, jer mi ne znamo kad će smrt naići. Dođe, zaspe momak, ko odvaljen od brda, ujutro, gotov, mrtav. Mreje se u svim uzrastima, mreje se od kako se rodi dijete, ali je važno da smo kršteni, da smo vjenčani u crkvi
ko je oženjen, da ne pušimo, da ne pijemo, da se ne drogiramo, da ne bludničimo, i da ne krademo, da ne lažemo. I ne možete vjerovati kako je laž užasna. Nama ko ništa, da nešto prevarimo. Pogledaj kako je. U prvim godinama hrišćanstva svi su prodavali svoje njive i sve što su imali i donosili su pred noge apostolima da oni to dijele narodu kojemu to treba. I došao Ananija, prodao njivu, a Sveti Petar prozvolji, pa on zna koliko prodade njivu, a on pola prevario, za polovinu, znaš, toliko i toliko. I pane mrtav. Jer ako slažeš, umreš. Posljedica laži je smrt. Ali ako ne umreš fizički, a umreš duhovno. Ako ste gledali lažove, neke, ima sudno lažova, on je potpuno prazan. On se nešto sam sebe razgovara u društvu, pa se dobro smija, a on je prazan kao džak. Jer je umro zbog laži. Umro je u duhu njemu. I to je pokazao Gospod da ne smije se da laže. Istinu kažeš i gotovo. Makar kao ona bila. Nema. Istinu. Oči nisi probudila za Vaskrs, pa mi smo išli na ponoćnu, a nije se pričestila, tako da kažem. Pa šta će? Pa dobro, samo mi rečemo da je postila je. Kad si ti postila, tebe je anđeo pričestio i ti češće. Ne boj se ti to. Pobrine se Gospod za to. Neće li Gospod upustiti, ona toliko se mučila, a da ne bude pričešćena. Volio se to da vi kaže, znači. Dobro, dijete. Dobro. Ako ima neko pitanje, recite. Kao mi poslao u Tantakan ispod Gorice. Ko je ovo prozor? A molim? Ko je poslao? Od Tantakan. Piče, rekao sam će dođem kod vas. Branislava. Ovo je upokojeno. Sigurno, valjda se pominje. Mislim da je tako mi napomenuo da ima neki prilog i tako. Da, oni su zapominjali. 40. jel? Ko ovo snima? Sestra Ljiljana Čolić. Jer slušaj, sastali se Solana, đavo i Ren, đavo i jedan nepoznati Njemac, đavo. I neko postavio im na sreću ispod stola ovo i uhvatio sve što su pričali. A mene neki prijatelj iz Novog Sada to poslao. Otkucano sve. I vidite njihove planove. Evo ovako. Evropa, to u Evropu i to je maska, veli. To smo samo uveli da ove naivne države male razoružamo i da im ukinemo vojsku. A bit će Austro-Ugarska kao što je bila nekad. I Njemačka će da vlada Evropom i oni će na silu sve da utjeraju u rimokatolicizam. Moraš i gotovo, pravoslavje da ukine. A onda Mađarska će da uzme Vojvodinu. Uzet ćemo, veli, pa ćemo obući njemačke vojnike u srpske uniforme, policijske i vojne, pa ćemo ulećeti u 1-2 sela pa ih poklat i na najsvirepiji način sa njima postupa i kameru i sve snimit, pa ćemo onda ujutro na televiziji svijetu kazati. Evo Srbi opet počeli da zločin vrše. Da dobijemo alibi da ih istrijebimo. Jer su oni u Prvom svjetskom ratu mnogo naših vojnika poubijali. Viš šta niste spremali? Zamislite to. A naše naivne vlasti sve ne uništili. Jednoga dana 64 tenkova oni su istopili tamo u onu Šopionicu u Nikšić. Preko 30.000 tona naoružanja u jednom, ovamo kako se ide Kolašinu,
preko 30.000 tona naoružanja dali su šiptarima i muslimanima. Da nas ubijaju. Zavisi to. Narod ništa. Ćuti narod i čeka nož. I opet i glasaju. Ne pusti vjera kako smo mi nadrljali. Pa evo ti kažem, ovo mi je čovjek poslao šta su, kakve planovi i ti đavoli su ni pripremili. Tako da, pa pogledaj šta su uradili. Ovom raspodelom i ovim... Vidi kako, masoni, pogledaj kako oni planiraju. Oni su vidjeli da je selo rezerva hrane i za ljude, i za one koji u gradu žive, i za vojsku. I od 45. pa na ovamo samo su selo uništavali. Ovo selo što vi živite ovdje, Bog pomogu. Va istinu. Ajde, ćete. Ovo selo je imalo 4 osnovne škole kad sam ja bio dijete. Ako sretete čovjeka do Kolašina, to je veliki dobitak. Ima 4 osnovne škole. Ovo selo ovdje krompir uspijeva niđe u Evropi. Svaka kuća ima izvor 1, 2 ili 3 ispred kuće. Ne istijevio ni guma ili nešto. Onda sve uspijeva pšenicu, uspijeva povrće, uspijeva što god. Niđe niko. Stočarstvo, ogromnu planinu, najljepšu planinu imamo ovo gore gdje niđe ti sad niko nema. Niko. Samo kod nas je dosta naroda. I sad pogledaj kako su ti pripremili. Znači, njima ne treba mnogo da troše, da Srbe ubijaju, nego će oni od gladi da poumiru. Jer oni nemaju ništa, nema nikakve rezerve. Beograd je nekad prije 10 godina više imao 2.600.000 ljudi. Na betonu suci. Ništa nemaju. Oni samo prekinu struju, prekinu gaz, prekinu vodu, prekinu mlijeko, prekinu hljeb, prekinu sve. Piješ ti narod. Šta će? Ne treba da doši oni municiju, ništa. Gotovo. I to ništa niđe, a da ima ik u svijetu da požali kada bi pomogao, to bi dobro bilo. Nego su tako i uspjeli da Srbe zacrne u svijetu, da je to najgori narod, da su to neki kao divljaci, da to kolje jedno drugo, da on peče na ražanj čovjeka kad ga uhvati. Svašta na bijeli svijet, masoni su za nas u svijetu. Šiptari, hiljade ljudi su žive onako rasporili i izvadili je srce da prodadu u Ameriku i da izvadili bubrege i to. Oni su to sve pripisali da su Srbi. Samo stave u kapu i pripišu. I samo kamerom, evo što rade se. Evo što rade se. Evo. A Srbini ćute. Gdje ti je, na primjer, neki generali, kad su rekli vojska treba da se ukine, da ne izvrši vojni udar, pa da fino zavede vojnu diktaturu, pa da izaberu kralja, pa da izaberu pobožnog ministra vojske, pa pobožnog ministra policije, pa pobožnog ministra za štampu, za prosvetu, pa da vidiš sad Srbi kakvi bi bili. Jer Srbi su narod, vrlo hrabri narod, koji ima uspjeha u ratovima kroz čitavu istoriju. Evo što ne smiješ, što Amerikanci ne dovedoše vojsku na Balkan kad su ne bombardovali. Nije su smjeli no samo nijema dugmadima šalju one tulumbe velike po 12 metara pune radioaktivnog materijala, urana radioaktivno, te ni posuli, uništili srpsku zemlju. Evo 3 godine ovdje mi ne dolazi ništa, bolestan 99% ljudi bez samo zraka. Već šta su oni uradili? Na jedan put zdrav čovjek dobije rak, za 15 dana ode. Vazduh je radioaktivni, voda nam je radioaktivna, zemlja nam je radioaktivna, hrana nam je radioaktivna. I vidjet ćeš kroz 10 godina to će otići sve, a nećemo mi ni dobiti, taj će rat, 3. svjetski rat, neće proći 3-4 godine da će biti svjetski rat. I oni će odmah da unište, jer mi nemamo oružja, nemamo ništa, mi ne možemo jedan dan da se borimo. Čiji da se boriš, nema policajaca malo tu. Motikama. Nema.
Sve su uništili. Ja ne znam, žao mi je ovu djecu što se sarađu, a mi što smo stari, što smo se najeli kačamaka, ajde neka ne ubiju. Oni su na zdravoj sredini prošli eksperiment. Kako Na je? zdravi narod. Ovo ti je bila vježba, ovo što su ove 9 godina, ne znam koliko je bilo, što su Srbe uništavali, isprobavali oružje. Bravo. Sve. Oni su čak upotrebljavao nerne otrove. Dođe mi vojnik od Svetoga Vasilija, tada bi, ako čitav ovaj rad, bio sam kod Svetog Vasilija. I ne mogu oče da živi, mora da se ubije. Ne može. Može da podnosi takavmu, koga je razorio taj nervni otrov da se mora da ubija. Stotine se vojnika izvršilo sam isto. Od nervnih otrova. A to po međunarodnim, kakvim narodnim međunarodnim? Pa đavoljim. Veli, tužit ćete Ujedinjenim nacijama. A što je gotovo Ujedinjene nacije? Satanisti. Što se klanjaju satani. Niko se ne pita, veli izabrali sekretara Ujedinjenih nacija. A gdje je predsjednik? Čeka se antihrist, satana čovjek. Eto gdje ti je predsjednik. I oni pripremaju to za dolazak toga satana. A Amerikanci, satanisti su na vlasti. Koji služe satani, mole se satani. Đavolu. I jeste li vidjeli kako se pozdravio, ne mogu k vama da okrećem? Rogovima. Satanski pozdrav. Zamisli to. Prađed onoga Klipana Clintona, prađed je organizovao satansku organizaciju u Ameriku, da se đavolu klanjaju. Onda, djed mu je satanista, otac mu je satanista i on satanista. I on našu djedovinu dijeli i on nas napada i on organizuje Hag i sve. Vidiš, šta se je dočekao. I sad rekao je, veli, sve sam sredio, još ću pravoslavlje da uništim. Javno. I još stvari će. Javno. Eto. I mi čutimo. Ništa. Vi kad Tadića birate, glatko. Pa je li ušao onaj zakon onih bezobraznika su smrdinjaka? Evo ovo sam rekao. Ja sam mu poručio preko jednog moga prijatelja. Ako to priznate zakonom, znadite da će proći srpski narod kao Sodom i Gomor, jer zbog toga grijeha Sodom i Gomor je progutao oganj i sumpor. Baš zbog toga grijeha. To što se za muškarca vjenčava i to. Ali oni vele da bi ušli u Evropu, hoće to da uradi. A ja sam rekao da će to se da desiti. I kažem, bit će napisano na sred srpske zemlje jedan stup i napisano ovdje su jedan smrdljivi, bezobrazni narod koji se zove Srbin nekad živjeli. I više ih nema. Tako one se pripremili. Nikad gore stanje, ni nikad kako oni jesu. Zamisli ti, na primjer, da je vaš otac ili djed, da je znao da mu se sin s tijem bavi, on bi ga odmah ubio. On bi ga ubio. A oni javno, neka što je to bezobrazno, nego javno oni traže nekakve zakone i nekakve amandmane da ih bude. Pa to niti ima obraza, ni straha, niti vjere, niti ničega. I hoće da ni navuče prokletstvo na ovaj ostatak dobroga, poštenoga, pobožnoga naroda, da mi svi ne stanemo sa tima gadom. Jedno Sodom i Gomor, samo ti je Lot je izašao. A to je sve bilo, taj je bio nemoral u Sodomu i Gomoru. Samo je Lot izašao. Danas se dimi iza mrtvog mora. To je se kupilo mrtvo more gdje su ti gradovi bili
I u njemu nema života. Potpuno prokleto. Sa svake strane, pa na primjer, šta je Ljiljana Čolić za ministra prosvjete, ono pita mene hoću li se prihvati toga poziva, kako da ne, ti si pobožna, da majmune izbačiš iz škole, jadno moj, kako da ne. Ona prihvati jako težak zadatak i ona počne reforme, to sve komunjarska škola, to užas. I ona kaže, dosta je više od takve hule na ljudsku ličnost, ljudi su najveće dijelo Božje, to su bića koja su odmah poslije Boga. Kako možemo takvu ruglu što su ni masoni nabačili, da to ruglo da prihvatimo, da smo jedne nerazumne životinje. Kaže on izalaji sa svake strane na nju. Kako to, Darwin, to, a ono masoni se tamo. I onda, i ne dadoše. I to im je jedan grijeh užasni, jer je to hula na Gospoda. To je hula na njegovo djelo. Jer je Gospod došao na zemlju i uzeo ljudsko tijelo na sebe od Svete Bogorodice da spase nas, a nije majmunsko. I sad su još ovo bezobrazluk, ovaj što vi kažem budu usvojili, da nema nikakvih neprijatelja, Gospod će ne da porazi potpuno. Jeste vidjeli kako Italiju drma za to što je dozvolila da sa njene teritorije komšije gađu satanisti. Vidjeli? Pa onda šta čini od Amerike tajfuni i cikloni i ostalo. Možete da me pitam. Ajde. Kako vidite da li će srpsko rukovodstvo prodati Kosovo i da li će Kosovo samostalno, kako imate gledanje tu? Ništa, nisu ga prodali. Nisu ga prodali, nego potvrdili državu. Gotovo je to. Evo ti ovi iz Crne Gore, ti crni nesrećići, oni su se saglasili odmah, trpke nema, priznajemo državu. Najsrpski u zemlju, najsvetiji u zemlju srpsku, da danete divljima veprovima. Divlju pametan, dotrovanu divlji vepar ima, ne čovjek veli gnjegoš. Oni nemaju kod sebe ništa ljudsko, ispod životinje. Kako može, na primjer, takve muke dere živoga Srbina dere i postavi tamo natpis, veli, pošto smo ga odrli, živio 3 minuta. Uživa u takve muke. A šta smo im uradili? Sve im popustili, sve im dali, sve su imali džabe struju, sve im Tito dao. I izmislio da bi se više razmnožilo, ta Neman, naša vojska išla kod njih da služi. Izmislili su da Tito bude kum ako je 9 se izleglo. I Tito šalji izaslanik. A Srbima, ovijema ženama, ćurkama dao da se vrše abortusi. I sad patrijar Pavle govorio protiv abortusa, kad su 3 dana okupile se ženetine nekakve oko patrijaršije, drma se hoće da sruše patrijaršiju. A što se nisu okupile kad su razoružavali, a što se nisu okupile kad su selu uništili, a što se nisu, no kad ubijaju vojsku, svu su vojsku, ne možemo mi sad kralja da dobijemo jer je neki par bračni ubio ga. Jer je Bog rekao ova porodica treba da rodi kralja, a ona, ja ću da ide na more, neću jako krmača da ide da mi se rugaju stranci, kakav mi je stomak. I dijete ode kralj. Ma ne može, nemaš ništa što da pitaš, ovo je katastrofa. Rekao je Njegošo kukavno srcu gašeno. Dobro je rekao slovo. Zlana živje tvoja svakolika s najgorim hoću da se borim. Eto, najgora mafija
u većini slučajeva došla da vlada svijetu. Eto, ovi Rusi su, za Ruse, znaš šta kažu ovi na ovoga su im podbacili, znaš, Solane i ovaj, jer ne možemo ovim ruskim kopiladima ništa. Trebali smo ih veli u Drugom svjetskom ratu da uništimo, ali sad veli ne možemo ništa. Zakasnili su. Zakasnili. A onaj Vladimir Putin ne snivi ih ni zašto. Oni kažu, mora da se razoružava po međunarodnim konvencijama, ne može to tako da radite bojeve glave. Bojeve glave može, na primjer, iz Moskve samo ovako upravo ono dugme u New York da stigne. U Berlin da sravni. I samo su navalili prave oružje. Jeste li vidjeli kako su vukli bili da rascijepkaju Rusiju? One tamo cigane, Čečeni, ono, poubizjašeni, onoliko oficira i čuda. Stavi oficira u helikopter. I znaš kakvih je oficira poubijano? Kakav je helikopter? Lakše ti je helikopter, ubit, ne znam što bolje je bilo kolima onako da dolaziš na helikopter, ti se pokažeš sami. To je banda, i eto, sad misli neke vježbe tamo, NATO, ono što su odvojili tamo, pa tamo da oni tu vježbaju. Sad im je kasno vježbaju što se tiče Rusije. Čuo sam, oni su razdrmali onaj krst u Dečan, da je njih je valjda bilo 9 brata, tako sam čuo kako to, mislim, da li je tačno ili nije, da su svi njih 9 umrli. Oni su molili patrijarha da popravi u crkvi. I to sam čuo, ovo sam čuo. I patrijarh rekao, ne može, to vam je pamet. Ne, vi ste ih srušili, nećete ih vi praviti. 140 su svetinja srušili sad u ovom, a to bož bila baština međunarodna, znaš, to bož zaštićena i to. A sve pod okriljem one vojske njihove, sve su to razrušili. To stranili, nemamo bez ona 3 manastira noć. I to su minirali bili i Pećku patrijaršiju. Sve zakopali bili mine okolo ljudi. Kako? Koje je ono svetinja? Zamisli ti da ni još se, ovdje centar naš, zamisli centar je patrijaršije, centar srpske zemlje. Znači to stotinama godina bio centar duhovni. Šta je mošti ovdje? Svi patrijarči su ovdje sahranjeni skoro. Sve svetitelji. Kakva je bila srpska zemlja. Crkvom upravlja svetac, a državom upravlja svetitelj. Pa nije to toga naroda, nigdje nije bilo. Kakav je to narod? A pogledajte ovo. Sve što je u nauci otkriveno i najveća dijela koja su napisana porijeklom je Srbi. Oni su, ovi masoni, oni znadu srpsku istoriju, zato su oni na Srbe navalili. Jer je to odabrani narod, mnogo sposoban narod. I prije 3000 godina prije nove ere, 3000 godina prije nove ere, to je 5000 godina, kada ove dodaš dvije, Srbi su imali azbuhu, srbicu, kojom dosta ima onih ćiriličkih slova. Jer ja imam skindane sa kamena u iskopinama nađena. Da vidjeti kada su bili pismeni. A bio im je centar u Indiji. I istoričari tih, oni su dobili nacionalne manjine. To, mislim, u odnosu na Srbe. Srbi dominirali. I oni pišu ovi, kao njihovi susjedi. Kod nas se nalazi narod jedan divan, stasit, duhovan i pametan i gostopriman i najhrabriji narod na svijetu. Tako ti piše u istoriji. A pogledaj šta su učinjeli od nas. I oni su se onda proširili ovamo, skroz u Evropu, dolazili do Španije.
Rusija, sve je srpsko porijeklo, to je sve od Srba. Samo što su, vidiš ti po jezicima, da su tu, ima sličnosti u jezicima. A mnogo imamo, Hrvati su Srbi. Sve su ono srpski manastiri bili samo što su oni se pokatočili. Kako da ne, okrenu samo... Svakome su manastiru vrata put... Hristos vaskrse. Vajsno. Pogledajte. Oni dolazi. I to su sedmi. Gdje si gledali? A vi ste? I šta ćeš ti sad? Mi smo toliko izgubili šansu da ne možemo sada činimo ništa. To je trebalo kad se požar pojavi odmah na Gazinovu. A sa šuma gori. Ništa. To je katastrofa. Samo ti se čeka moment dok se pripreme dobro. Nije dobro. Evo, na primjer, otac nije uopšte davao blagoslove pri kraju života za brakove. Veli nemojte. Lakše bi se tako sami spasavati i mislim, iako pogineš, ali veli muka ti je decu da gledaš kad umiru od gladi, kad ti poljubi. Jer upozori bio. Mislim, čitavi svijet će da se uvuču u Treći svjetski rat. I Bog zna ko će ti tu da ostane i šta će da bude. Jer će da upotrebe sva sredstva, bit će i atomski, hidrogenski, i hemijski, i biološki. Oni dođu pa zagade vode, kao što su u Prvom svjetskom ratu Srbije zarazili kolerom, raznim diziterijom. I onda će umiralo to na hiljade, 100.000. Tako da je vrlo opasna situacija. Još da smo mi, da smo u molitvi, da smo u postu i da smo pa da Bog zbog nas da nekako tu opasnost nekako odbaci od nas. Ali pogledaj kakvi su ti Srbi. Srbi na 3 vjere namiguje, a ni jednoj dobro ne vjeruje. Otac Nikolaj Žički. Koliko, na primjer, ovdje imamo sigurno najmanje 10 ljudi koji su išli kod oče. Kod oče ima svoga svetoga Vasilija Ostroškoga čudotvorca. I ima stotine i stotine, hiljade svetitelja u srpskoj zemlji. I on ide kod oče. I oče ga uništi. Potpuno kuću uništi. Razvede brakove. Poubijaju se. Izvrše samoubistva. Nikad nije dove Srbi ne pomogao i ono ide ko ludo. Sada odete kod bilo kojeg ođe, nađete čitavi red limuzina gdje čekaju da ih ođa blagoslovi. A ođa samo crnu magiju, onu arapsku, pa ga sredi. Neće mu kokota pojati, veli Njegoš, pred kuću. A veli je krvnika ga Rišćanskoga nema, zaklala ga puška crnogorska, veli Njegoš. I izbačiše mi Njegoš iz škole. Neđe reče, veli, kako smrde ove poturice, osjećaš i ti što god rogane. Kao zičas ne bi osjetio, kad sjedem s njima na skupštinu, vas da držim nosa u šakama. Ode Njegoš. Ajde, a oni baš smrde, zato što đavo u njih ima. Pa đavo smrdi. I znaš da su najprije kršćavali djecu. I pitali naši vladike, veli, kako vi krštavate djecu, pa veli, posle živite, veli, u tu vašu vjeru. Veli, u dijete ima
smrdljivi demon, pa ga ovi popovi vaši šćeraju. Da znadu. Oni to, dolaze oni u Ostrog. I mene dođu u Ostrog i kaže, ja kažem, ko ste vi? Veli, mi smo muslimani. Nijeste vi na Srbi. Vi ste Srbi. A ne smijemo pred svecom ništa, a zaklani bi. Nego, vaši stari bili su kukavice, pa nisu mogli da izdrže muke, pa su napuštili pravu vjeru, pa otišu tu jeres. Eto. Ja neki se naljute, hoće se naljutiti na kralja Nikolu, pa pravo lišti pa se potuči. Kako je to ludo. Ovdje, jer vidi, mnogi Srbi misle da se spasavaju muslimani pomoću Muhameda, Jehovini svjedoci pomoću Jehove, subotari pomoću Milera, oni misle to su ti koji spasavaju, pa biraj gdje ćeš. Gdje ti je najbolji? Od Muhamedanaca obećavaju kako imaju nekakve hurije, lijepe djevojke, plavokose, plavokije, čekaju ih tamo nema, što prije umri, da uđeš u tu ljepotu. I tamo ti vjeruju da je Muhamed na neku kobilu izašao uznešen na mjesec. On je na mjesec, njima je mjesec i zvijezda glavna. I tamo mu je Ajša žena i Fatima šćer, to su tu sve gore kuvaju na mjesec. I slušaj, prevara za mjesec, šta su radili? Ja sam bio mladinac, već ja imao dosta godina. 60. godina prošlog vijeka, možda je 63. godina, neko sjeća se. Izmisle ovi maconi da idu na mjesec. A znaš zbog čega izmisle? Rusi su tada imali najbolje astronaute i kosmonaute na svijetu. I sada ovima satanistima američkima to bilo krivo, dajno i mislimo mi da se ide na mjesec, da oni pogore izmisle Louis Armstrong i ne znam koji je onaj još dvojica u onu kapsulu ušli i otišli na mjesec. I čuli smo neke razgovore. Čuješ li ti one razgovore? Ja se slušao to na tranzistoru. I dobro. I onda onaj kad se vratio, veli niđe nije se, kako je vidio Boga i otišao u samostan. Kako su one laže da vidiš ti, da ne može. Rusi naivni dođi, prvo lajku stavi neko koga psa, zvao se, u onu kapsulu a man ni rep od njega ne ostade, to izgorelo čim je prošlo kroz jednu sferu, to se istopio i brod i sve, ništa. Dobro. Onda bi jedna Tereštikova, ona, kako se zove? Valentina, naljutila se na muža. Zainaću u kapsulu. Ajde, teraj. Nju ne ostadoše bez štikle. Onda dalje, počeše naivni, oni astronauti, kukala ti majka. Gagarin, da vidiš kakva je ljudina bio, gledao sam ga ono slici. On je bio najbolji astronaut i tako misli, za kosmičke brodove stručnjake. On nas deseću porad ostali, neki tiktok izgorio i ne stane potpuno, nema da pada od njega ništa. Jer tako, nemamo materijala koji može da prođe, da se ne pretvori u prah. Teško li se u polet uštati na lađici krila, raspet je kroz beskrajni okean vazdušni. Njegov se to baš opisao u luči mikrokosmu. Kako se to ne može? I dobro, oni su to završili. I neki Rusi posmatrali onaj film njihov, kad vidi zastava se niše. A ovo su ovi pašće mileti na zemlju snimali u Saharu. U Sahari snimili film i prevarili Rusi da su izginuli. Vidiš čim se bave oni. Pa evo, na primjer, sve revolucije su na laži.
Obeća narodu, a vetnome sve, kakav kralj, kakav car, oni sve za sebe, oni vidi kako žive, a vi kako se mučite, daj na cara. Svetoga Nikolaja Romanova i onaku divnu porodicu anđelsku, niko se ne nađe, velika ruska vojska, da se ne nađe nikoga da bude u cara Nikolaja onakvu dobrotu i sveca Božega. Samo jedan bijaše neki siromašak što ga je pratio, niko više. I kako je lud narod. Pa kad narod počne crkve da ruši, gledali ste vi one filmove, ja imam autentični film, crno-bijela tehnika, isto je i original kad je snimano. I svoje crkve, nekve ljepote, pa kad nakaziše radove, to juri ko ludo, ruši, sve one putiri, bilo sve zlatni, pokupili, pa onda izlili one petokrake velike. Ima u jednu petokraku 11 tona zlata. Danas još ne smije ni ovaj Putin da to vrati crkvom. Ne, još ima tamo komunista. Pa prije 10 godina jedan đako izašao u mantiju i napali ga i bili su mu stomak rasporili, jedva ostao živ. Ima bande strašno u Rusiji, ali ima pobožnih, pravi. Evo, na primjer, Srbi se ne umiju da osjetne krstnim znakom. Mončić. Nešto. A oni, nijedan Rus nema na čelo, ovako pa na stomak, pa na jedno rame, pa na drugo. A vi sad i naše popove i mi griješimo. Nešto, samo posmatrajte. Posmatrajte pa da vidite koliko se naroda malo zna da mislite. Ako ne napraviš pravilno krstni znak, đavo ne bježi uopšte. Jednome se Srbinu pojavio đavo u vidnom obliku. Da. A on čini, on se smije, đavo se smije, on nešto ovako se. I omače mu se ovako strknu, đavo niđe ga. Pravi krst. I ove dva, mali do maloga mora na dlan da bude pripojen. Jer evo šta ti označava. Isus Hristos je Bogo čovek. On ima dvije prirode. Bog navukao na sebe čoveka. Vidite koliko je on, Bog za ovo svoje dijelo, za čoveka, koliko je žrtvovao. Pa to je strašno. I stradalo je u tijelu. Čovječanstvo je stradalo na krstu, a božanstvo nije. Je tako. I znači, ako ima neko da je nevjenčan u crkvi, pod hitno svaka prođe ova nedelja, da se mica, da se vjenčava. Ne smiješ. Da se ništa ne smiješ. Molim? Da se ništa ne mislim. Odmah dalači posao. Jesi ti vjenčan? Jesam. Ja sam vjenčan i djed, sa krstio i unuke, sve redno ide. Bravo. Odlično. Ja sam njeg malo da zovem koliko kući, da se sad venčam. Znaš koliko ljudi ima? 20-30. Da je bilo u bivšoj Jugoslaviji, da ti je došao u selo neki nevjenčani bračni par, uzeli bi štapovi kamenje i stjerali sela da ne bi grad i kakva nepogoda u selo došla. Jer su to bludnici. Svi. Sad vidite to? Svi. Ja kažem baš moje... A ajde sad, ovako dignite ruke, ko je čitavi post postio sad? Čitavi. Jedan, dva, tri. I sa ovamo, jedan, dva. Moji ono digo je u... Pa većina. Dobro, mora neko i pakao da ide. Samo taj pakao sad jedan prazan onako. Ali ste bili dobra grupa za duvan. Je većina, dobro. Da vidiš ti iz početka kad smo počeli. Bilo bi sigurno u ovolikoj grupi 20. Najmanje. Ali sad ovi će dvojice mi baciti, ne zaboravite da je pročitam molitvu. I grejpfrut.
To ti je zakon. Posle 25 dana, ako si svako jutro uzeo grejpfrut, možeš soka, možeš da ga pojedeš. Ona grka kiselina rastura i očistiti arterije i vene i ne pomišljaš na duvan. 99% su bacili catin. Uopšte se nije vratio.